masih kakek majikan tua saya Mama Yusin dan Diana bareng Wong Sumira Mimi April Kang Enok Ayu Nok Merlin sayang Gaya Production Gengki majikan tua saya Mama Sindang Diana Larani wong dikawaguna sampai beli kolong minuman sebeli geni mantap manasi wis mari demeni kulani lagi majikan tua Wong Semirang ngomong ora wani Wong Semirang paling sayang majikan tua paling emang majikan tua kangge Wong Semirang sing duwe Mimi Sindang Diana sayang majikan tua Wong Semirang kangge Mama April Mama Adim majikan Mama Adim wis cukup kula sabare wis pegel kula nangis bilang warabane batini lagi langkah ketone kangge Wong Semirang barang majikan tua kangge majikan nom apa kula kurang ayu apa si wis orang nafsu apa wis beli butuh ning rapi dewe kaya ringaku jangan pompian kuning kuning sambal goang pedes rasane kakang aja demanan maning beli kuat nahan malangane majikan tua sebeli geni mantap manasi wis mari demene kulaning lagi ngomong ora wani mung bisa dinangisi dagang teganya titik sebagai majikan tua sayang Mimi Sindang Diana bareng Wong Semirang Mama April Mama Adim majikan no Mama Adim sayang aku senang hati sing lagi ada di pengantin Gaya Production wis cukup kula sabare wis pegel kula nangisi ilang marabae batini lagi langkah katone kangge majikan tua saya bareng Wong Semirang apa kula kurang ayu apa si wis orang nafsu apa wis beli butuh ikrapi dewe kaya beli aku jangan pompian kuning kuning sambal goang pedes rasane kakang aja demanan maning beli kuat nahan larangan
tega